enkonzweni. Amen. Ukuthula kubazalwane. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ke bazalwane. Osibizele ukuthi sizomkhonza elangeni namhlanje. Amen. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga ngempela. Ilanga liyashisa bazalwane. Kunamalanga. Hayi akulaleli nasebusuku. Amen. Amen bazalwane. Amen. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu ngoba siyaphila. Uyasilalisa sibuye sivuke bazalwane. Amen. Angizoba mude kakhulu bazalwane. Kubekeke nje enhlizweni yami namhlanje ukuthi ngibeke le ndaba bazalwana le okungadla amaphilisi. Ukuthi lento le akusiyinto nje esiyithathele yona sathi sasikhethela nje ukuthi asidla amaphilisi. Amen. Ikhona la eBhayibhelini. Amen. Amen bazalwane. Amen. Manje ngifuna ukuthi nginifundele yona bazalwane nizokwazi ukuthi nizwe ukuthi ngempela uNkulunkulu njengoba umama yesachaza lana uNkulunkulu bazalwane akasiso. Nkosi. Amen bazalwane. Abanye bathi hayi doctor uNkulunkulu yena oyenze ukuthi bayenza amaphilisi basiza abantu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane lokho mina ngikwali. Kuphela mawungashintshwa leli gama ukuthi iphilisi mawungathi iphilisi asidrug ngavumelana. Mawungashintshwa just leyo ndawo. Ngoba idrug bazalwana iyafana idrug ama-drugs ayafana i-chemical. Manje i-chemical le bazalwana uNkulunkulu wayengayenzanga umuntu ukuthi azodla ama-chemical. Amen. uNkulunkulu uyabona zonke lezi zinto lezi sizidlayo bazalwana imifino nani uyazi ukuthi noma sidla lokho kuzovimba lokho masidla lokho kuzovimba lokho masidla lokho kuzovimba lokho. Amen. Iplani yakhe ibe yileyo. Ingakho uyabona uAdam bazalwana wayehlele ensimini yaseEdeni. uAdam akazange adla ama-drugs bazalwana. Wayehlele ensimini yaseEdeni edla ama-benches. Lama-benches lawa ayeyinhlobonhlobo bazalwana ngoba uNkulunkulu ubeyazi ukuthi umuntu udinga lo mhlobo ukuthi umzimba wakhe uzokwazi ukuthi wakheke umzimba wakhe uzokwazi ukuthi ukhona ukuhlula yini izifo. Amen bazalwane. Manje abantu abahlakaniphile bazalwane phela abanye abantu bazalwane mabebona umuntu uyabona kufana nale mihlobo le yale amandiya nani. Ake ngikhulumele bazalwane. Njengoba senisindisiwe bazalwane singazisebenzisi igama lamakula ukuthi amakula. Umuntu okholwayo akathi amakula. Uthi amandiya. Amen. Umuntu okholwayo bazalwana akasho ukuthi ngisebenza emabhusmanini. Uthi ngisebenza emakhaladini. Amen. Amen bazalwana. Amen. Amabhunu abizwa ngamabhunu yilawa asebenza kuphi emaplasini la abhurayo abhura ngokuthi akhiqize izinto. Ilaba bali kodwa laba abanye laba bamhlophe ama-Afrikanere nama-English laba abakhuluma i-English. Hlukanani nokuthi nithi amakula. Hlukanani nokuthi nithi abantu laba balena nithi amakwerekwere. Akuna makwerekwere bazalwane.
mase sikholwa bazalwana singabantwana bakaNkulunkulu. iBhayibheli lithi siyini? Lithi akusana mjuda, akusana mshankani, akusana msuthu, akusana mzulu. Kodwa singani? Singabantwana bakaNkulunkulu. Manje ne-language tshintshe ilanguage yakho. Ngathi mawubona umuntu uthi hayi lo ngiyambona lo ukuthi umshangana. Cha. Awushiko kanjalo. Singabantwana bakaNkulunkulu. Singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Manje ke bazalwane, lento lena ichemical le yaplanwa ngabantu abafuna ukuyenza ibusiness. Bengisho ukuthi bazalwane, uyabona labantu laba bali mayebona wena ubheke ukuthi hey imali engayenza kanjani kulomuntu. Amen. Mayebona umuntu ubona ibusiness. Usebheka ukuthi no yini kodwa engayenza lo muntu lo angilethela imali. Ngempela niyabalethela bazalwane. Noma ngisho ukuthi amaPakistani kodwa nifoliki ukhona niyokolota. Amen ke bazalwane. Amen ke bazalwane. Manje tshintsha nje ilanguage. Ukubiza abantu ngamagama. Amen. Singabantwana bakaNkulunkulu. Okay, ngiyiphinde lento le. Awuthi ke ngivula iBhayibheli. Vula uJohane 3 verse 16. Ngifakazele into esikhulumayo, into engiyikhulumayo bazalwane. Kodwa ngeke ngene kakhulu lapha. Ngifuna ukuthi nifunde lapha. Johane 3 verse 16. Ufunde ke amavesi awu 2 3 bese siyadlula lapha siya kuba Roma. Baba busifunda kwezi lakho egameni lomfundisi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngifuna ukufakazela le bazalwana ukuthi la kithi la awusana mGriki, awusana mJuda, awusana hani. Akuna msuthu, akuna mtsonga, akuna mXhosa, akuna mZulu. Singabantwana bani bakaNkulunkulu. Funda. UJohane 3 verse 16. Isihloko uJesu ukhuluma noNikodemu. Ngokuba uNkulunkulu alithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona lokho lwayengabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Yebo. 17. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni kuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Yebo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe. Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Yebo. 19. Ukwahlulela kuyilokhu kuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya. Ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. 20. Ngokuba yilona lo owenza ububi uzonda ukukhanya, akeze ebukhanyeni kuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Yebo. Kepha owenza iqiniso uyeza ebukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Yebo, simanje khona lapha. Singabantwana bakaNkulunkulu bazalwane. Njengoba uJesu bazalwane weza la emhlabeni, amen bazalwane. Ubezosindisa thina. Kuphi esonweni ukuthi sibe ngabantwana. Amen. bakaNkulunkulu. Amen. Alright, ngiza ephilisini ke bazalwane. Ake sifunde kuma Roma 8, Roma 8 verse 11. Romans 8 verse 11. Kwabase Roma chapter 8. Sisihloko okholwayo usindise kulahlweni ehamba kukamoya. Verse 11. Uma ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu uJesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe uhlala kini. Alright ke bazalwane, mangabe ukuthiwa uma umoya walowo wavusa uJesu Kristu kwabafileyo uphila kithi.
lithi izwi uyokuphilisa nemizimba yethu efayo. Manje mangabe umoya lo uhlele kithi njengoba sisindisiwe, masisindiswa bazalwane, uJesu uhlala kithi. Angathi iBhayibheli lisho njalo, lithi uhlala kithi nathi sihlala kuye. Manje mayehlele kithi bazalwane, mangabe ephilisa lemizimba yethu le efayo, manje iphilisi silifuna ukuthi liyenze njani? Lizosebenza iphilisi kuyabonakala ukuthi lana bazalwane, ngoba mawukholwa umoya kaNkulunkulu uhlala kuwe, uJesu Kristu uhlala ngaphakathi kuwe, nawe uhlala kuye. Manje umzimba wakho mawugula ubiza igama likaJesu, uyaphila. Amen. Manje into engihluphayo yile bazalwane, ukuthi emasontweni abafundisi bathi abantu bayaphila ngegama likaJesu. Kodwa manje inkinga yabo ukuthi uphethe intonyana encane la ikhona la epokothweni, uyiphethe lana ukuthi hayi ngoba angeke bazalwane ofanele ukuthi athi yikho lokho uthola ukuthi ngoba beke amanzi lapha mayethi katha usethe fake into ngaphakathi wathi wayehlisa ngamanzi. Kodwa manje bathi uNkulunkulu uyaphilisa babeka abantu izandla bathi abantu basinde. Abantu basindiswe ubani? Basindiswe uJesu angamthembi yena. Yena akamthembi bazalwana, uphethe isinqalazana sakhe la ukoloku ethi goje kancane ethi amanzi. Kodwa manje uthi abantu baphile ngabani? Baphile ngomoya wamaphilisi or baphile ngomoya kaJesu? Manje yingakho thina asidla amaphilisi. Amen. Senikhulekela ngalo moya. Lo moya lo wavusa uJesu Kristu kwabafile. Amen. Lo uphilisa nemizimba yenu, sithi ngegama likaJesu sinda. Amen. Ingakho abantu befakaza lana bathi hayi mina sengisindile yilokho, mina sengisindile yilokho, mina ngesengisindile, ngoba umoya lo wavusa uJesu kwabafile uhlala kuwe. Manje umzimba wakho wobuthakathaka uyawuphilisa. Amen. Kodwa ke bazalwana aseforced umuntu ukuthi aliyeke iphilisi. Cha, aseforced umuntu. Amen. Nenizwe kahle namhlanje. Aseforced umuntu ukuthi aliyeke iphilisi. Mangabe ulithanda idlele. Kodwa ungathi usindisiwe, ungathi wena umntwana kaNkulunkulu. Awuyena umntwana kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu bafusa bani? Bafusa uyise. Amen. Bekushunyaya la last week. Amen. Amen. Ngoba mangabe udla iphilisi bazalwane, uthemba noJesu ngapha, ukhulekelwa ngapha udla iphilisi, mawusosindile uzothi uphiliswa ubaba. Iphilisi or uJesu? uJesu mina engimkhonzayo bazalwana akangene ephilisi. Cha, noma ungasinda bazalwana kodwa lo thina esimkhonzayo la ematheni akangene ephilisi. Amen. Ngoba iphilisi umsebenzi wezandla zethu zabantu. Amen. Ngoba iphilisi liyenziwe umuntu wamixa ngamakhemikhali, yebhekeni ibhizinisi alikho iphilisi ungalithola mahhala. Amen. Emakhemistini lapha agcwele bazalwane, kodwa uzokhipha imali. Uma umoya walo wavusa uJesu kwabafile ehlelekini, uyophilisa nani nemizimba yenu le efayo. Amen. Amen basala. Amen. Amen basala. Asekholweni ngempela uNkulunkulu ahlala kithi. Sithe Romans 3, Romans 8. Ake sifunde lapha ku ake sijampe siye lapha ku 24.
24 25 mhlambe ke sicine ngo26. Sisihloko abantwana baNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezihlupheko. Verse 24. Ukuthi akukho lula ke bazalwane. Noma ngabe usindiswe kangakanani. Kodwa endleleni indlela bazalwane inama challenges akhona. Amajika wona uzohamba emajikeni njengawo wonke umuntu. Amen. Kukhona la uzokhuphuka khona, uzophelelwa amandla. Kodwa ungagibhabi. Ungagibhabi. Amen. Funda u24 uthini? Ngokuba ethembeni sisindisiwe. Kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Ithemba elibonwayo ke bazalwane yini? I-grandpa. Ithemba elibonwayo yini? Khulumani. Yenza ngathi nithande kanti nithanda kakhulu. Ephanado nani nepainkiller. Ithemba elibonwa ngamehlo. Uyabona umuntu mangathi ezwa amapain wathi hayi naye painkiller. Awu usekhululekile. Uthi hey ngisindile. Ithemba elibonwa ngamehlo yenza njani? Oh. Ngokuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na? Amen bazalwane. Okubona ngamehlo bazalwane usakuthembelana. Abanye bafika lana bazalwane bathi hayi i-grandpa isehlulekile. I-display isehlulekile nama-painkiller asehlulekile. Ahlulekile ngoba yini? Ithemba elibonakala ngamehlo. Kodwa manje njengoba sikholwa bazalwane semethemba uNkulunkulu ongabona ngamehlo uyena oyenza izimanga. Amen. Uyena odunyiswa la ematheni. Amen. uNkulunkulu wasinika le livesi ukuthi ithemba elibonakala ngamehlo usalethembelana. Abanye bafika lana bathi hey ngihambile inyanga zonke sihlulekile. Ithemba elibonakala ngani? Ngamehlo. Themba uNkulunkulu. Ikhona ivesi elithi themba uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho unganiki. Isaiah 3:5 isho njalo. Amen. Funda. Verse 25. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Amen bazalwane. Uma sithemba lo Jesu bazalwane ukuthi uyena ofanele ukuthi yehle. Amen bazalwane. Ngoba amahubo bazalwane uDavida uthi ngibhekisa amehlo ami entabeni. Amen bazalwane. Uthi usizo lami lo uya kuphi? Uthi lo uya kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Usho ukuthi thina masenkingeni bazalwane sibheka phezulu. Amen. Amen. Sibheka ngane kokubekezela. Ukuthi impendulo ifanele ukuthi ibuye khona kuphi ezulwini. Babuze ukuthi hey mzalwana yini ubhekeni? Uthi ngibheke uJesu bathi hayi uyahlala. Kanti ngempela uzokuya. Iyawuthola ukubheke lapha phezulu. Uthi umtshela uNkulunkulu uthi akho lapha ngaya khona. Oh my God. Ngoba ithemba lami lo. Amen. Uthi mawuthanda ukungiphilisa ngiphilise. Kodwa manje ngabe isikhathi sesifikile angimelani nalutho. Ngithathe ngoba amapain wona anzima angisabazi ukuthomba. Hey, siya. Ehle qathatha. Aphilise. Amen. Amen. Amen bazalwane. Bazalwane uyabona into yamaphilisi ibuhlungu kakhulu.
ikhona indoda ebenisebenza nayo bazalwane sizwana kakhulu sisebenze contracting kodwa ithi ngelinye ilanga bazalwane sesehlukene ngathi ngithi ngiyombona ngathola ukuthi kuthiwa ushonile ungcwatshiwe ngathi yini inkinga kuthiwa hayi ekliniki bamnika amaphilisi a-expired. Oh my God. Bazalwane ethi nginitsheleni uyabona noma ngathi sebabi asilunganga ngoba vele asigqugquzeli ukuthi no abantu abadla amaphilisi uyabona khona manje njengoba ngikhuluma esibhedlela kunabantu abafayo. Amen. Esibhedlela Amen. kunabantu abafayo. Amen. Mina ngike ngahlala esibhedlela bazalwana ngiyazi every day ebusuku bazalwana mawungathola sokufakwa amakhethelisi agreen lapha uyazi ukuthi lo muntu usehambile. Lapha esehambile kanjalo ekuseni bazalwane batshintsha lezi zinto lezi bafaka ezinye uyabona sokungena omunye la mawungazanga umbone ekuseni uthi uyaya uthi uyobingelela uthi ukuthi hayi usofika umuntu ongamazi loya ohambile bazalwane ebusuku bayafa abantu bedla amaphilisi bayafa abantu kuma private hospital bayafa abantu ebara njengoba ngikhuluma beka phezulu mangabe ilanga lakho uzofa akunandaba ukuthi uyawadla amaphilisi wakawadli kodwa uNkulunkulu mayesekhumbulile uzohamba noma ungaya esibhedlela vele uzohamba. Isikhathi masifikile. Amen bazalwane. Ngokuba ithemba bazalwane libona ngamehlo akulona ithemba. Into uyibona ngamehlo bazalwane usayithembelana. Mawukholwa bazalwane ufanele ukuthi uthembe kulezi zinto ongayiboni ngoba uNkulunkulu ngeke umbone ngamehlo. Kufanele ukuthi ukholwe umethembe ukuthi noma usokhulekile umethembe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uzomdlulisa lana kulesi. Hallelujah. Inkinga yenu ukuthi none bheke ukuthi abafundisi fanele ukuthi banithandaze kanti mawuzophakamisa izandla wakhetha uJesu wavuma izono zakho uphelele usophelele. Kufanele ukuthi wena emzini wakho umtshele uNkulunkulu ukuthi ufunani awufunini. Hallelujah. Hayi umfundisi. U25 uthini? Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Siyakulindela ngokubekezela. Funda. 26. Ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathekeni bethu. Ngokuba asikwazi singakucela ngokufaneleyo. Kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokububula okungenakuphinyiselwa. 27. Bazalwane. uNkulunkulu usilethele umoya oyingcwele. Amen. Wona noma ngabe awuyazi into ongayikhulekela. Kodwa umoya oyingcwele ukhona. Uyakhona ukusenza kuwe ukuthi njengoba umama yekhulekela lokho kodwa okudingekayo yilokho kuqala. Amen. Umoya oyingcwele abese kunika lokho and then ukuya aloko njalo nje kodwa kufanele ukuthi siyenze njani sibekezele bazalwane. Amen. Sibekezele semethembe uNkulunkulu. Inkingeni ezikhona zonke bazalwane asemethembeni uNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke ucele lokho akunike lokho. uNkulunkulu into ekhona kuwe uzokunika lento leyifunayo. Singathembi izinto zala emhlabeni ngoba izinto zala emhlabeni bazalwana ngike ngabona ngalesikhathi awonese batrayikile abantu bebafela egeyidini esibhedlela. Bebafela egeyidini esibhedlela
bagijimele ukuthi bayothola uNkulunkulu wabo. Manje abantu abafanele ukuthi babanike uNkulunkulu lo bamthembayo abekho batrayikile. Umunye umlungu uke wathi kimi bazalwane, wathi Matekwane, wathi uyababona labantu laba batrayikayo laba, ukube mina kuyayenzeka umthetho ukuthi ngiyenze mina ngendlela engibona ngayo, ngabe labantu laba ngibalumisa izinja laba, ngibalumisa izinja sibajahe baze bayongena lemanzini istrike siphele. Ngithi usho lokho ngani? Wathi mina ngiyakhola more than 20 years amanzi mina ngiwaphuzi, ngiphuza i-black label. Every day ngiphuza 6 yamalonto. Besithi igama lakhe u6 Maniki. Ubephuza 6 yamalonto every day. Ubephuza ekseni, aphuze ngelunch 2, and then aphuze 2 mayolala. Manje wathi uyabona manje labantu bamforce ukuthi ngiyonambisa amanzi, and amanzi angikwazi. Manje bangiforce. Manje ukube bekuya ngami ngifanele ukuthi ngibalumise izinja, baye emsebenzini bakhala. Ngoba mina ngifuna ibhiya yami. Manje yilokho bazalwana ukuthi singayithembi izinto zala emhlabeni. Nginikeza lamavesi ukuthi okubonayo ngamehlo usakwethembela. Thembani uNkulunkulu bazalwana. Kuphela nje umoya kaNkulunkulu uyohlala kithi manje ngabe siyenza njani sehlambuluka. Umoya lo mawusungaphakathi bazalwana noma sikhuleka uyabona ukuthi yini sidingayo. Umoya ingcwele bazalwana uyasikhulekela kuNkulunkulu ukuthi lo mzalwana ufuna lokho, lo mzalwana ufuna lokho, lo mzalwana ufuna lokho. Inkinga yethu ukuthi bazalwana into ebuhlungu umuntu yile ukuthi umuntu mayefuna into kuNkulunkulu ake yenze nje i-example ukuthi bazalwana mawufuna into kuNkulunkulu umzalwana akasho ukuthi ngifuna imoto. Aliphelele lapha leloka. Umzalwana mayekhulekela imoto ufuna ukuthi ngifuna i-Range Rover. Uyibiza ngegama. Akasho ukuthi no ngifuna imoto, ufuna i-Range Rover. Manje bazalwana kufana nalento. Alright, ethike ngibeke nje awungifundela kundo uMahubo 78. Mahubo 78 umfundele nje iverse 18. Ngifuna ukubeka le bazalwane ukuthi ukhethele uNkulunkulu ukuthi ufunane exactly. Mawulambile bazalwane ufanele ukuthi ufuna ukudla. Hayi ukuthi no ngifuna estate. Uyabona ukukhenza lokho. Abantu bayamhlupha uNkulunkulu bazalwane. Bayamhlupha. Yikho lokho abantu abakhiphe eKenani eGibhita bazalwane abazange bangene kwangena 2. Fonda wetholile. Yithi. 78. Ilika Asafa. Verse 18. U17 or verse 18. Bamlinga uNkulunkulu enhlizweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo. 19. Amen bazalwane. No angisayi phambili. Bamlinga uNkulunkulu ukuthi bamcele ukudla abakufisayo. Bazalwana mawucela ukudla awucela ukudla okufisayo.
ucela ukudla nje kuphela. Ingakho yabona lana ithi umoya kaNkulunkulu bazalwane uwo osinxuselayo uyo ocorrectayo ngale uNkulunkulu esekwatile eseflathela umoya uyikhaze kahle kuNkulunkulu ukuthi hayi ubezana ukusho ukuthi ufuna imoto hayi Range Rover hayi BM ufuna nje into engamgijimisa nje enkonzweni ufuna nje into angakusebenzela ngayo akafuni exactly Range Rover. Manje iBhayibheli lithi la lithi bamlinga uNkulunkulu ngokucela yini ukudla abakufisayo baze bathi bazalwana uNkulunkulu angakhona na ukuteka itafule la ehlala sidle kamnandi sikhathele manje ukudla lezinto lezi ezidlayo thina sifuna inyama uNkulunkulu wabalethela inyama. Ibuhlungu bazalwana into yokulinga uNkulunkulu. Uyabona mangabe besiphila esikhathini sikaNkulunkulu straight esahamba nabantu amen bazalwana angabe abaningi bazalwana sisemhlabathini angabe kudala saqishwa ngoba siya complaina umuntu bazalwana umuntu akaneliswa umuntu akaneliswa mawusathi umnike lokho amen bazalwana yena wena uthi usaqhubeka ukuthi uyaenjoya kanti ngaphakathi enhlizweni akasayifuni lento leyo usefuna enye umuntu akaneliswa bamlinga uNkulunkulu ngokuthi abaphe ukudla abakuthandayo. Ibuhlungu yebo ungakuthola ukudla kodwa hayi lokho uthi wena uyakuthanda akusukucela lento lena uyadimanda usho ukuthi ufuna ngenkani. Manje abantwana bakaNkulunkulu bayacela balinde abamtshela ukuthi uNkulunkulu ukuthi ufanele ukuthi ayenzeni angayenzeni fanele ukuthi nibekezele ngoba ikhona lana lithi niyacela kodwa nicela kabi. Fanele ukuthi nibekezele bazalwane mangabe ucela into kuNkulunkulu uwazi ukuthi uzokunika lento le kodwa kufanele ukuthi uyenze njani ubekezele umthembe. Angisho ukuthi nicacelwe bazalwane ngamaphilisi kubeka nidlela amaphilisi sizomkhulekela bazalwane nawo seniye egodini ngoba lamaphilisi ngoba manje masekukhulekela wena sikhulekela izinto ezithu sikhulekela isifo esingaphakathi kuwe sikhulekela le-chemical le ukuthi njengoba wena uyidla uthi uyenza into ethile kodwa leya chemical la yakhona iyenza esinye isifo. Yikho lokho khona manje abantu banama-cancer abanye banama-ulcer ilezinto lezi esifika ngaphakathi siyenzani siyenza amanxeba ngaphakathi. Manje idleleni amaphilisi bazalwane nife nilokhumula.